chichi kana blob na shiba fe no ko ngene gbe ne ohin wo ba bi umunale ke odromo ne issue won mena shi mi mena shi sho ni ma sho na ma sho bolo ma we ehon wala ehon we wale ehon odromo kenile ka ko no ni mi no yo mena gbe ne shi fe ko e ke shi dale because ehon bu ko yo no wa mu lo ke tash mene ni ha bo ni no ye chema yiwa ke ehon bo tachu ni ha bo takulo kwa tele mene ife bi judon ke ha wo your mother we say no o ma TV o fajo to make me sheda ni lele o cheme an wole ni BP your mohomi BP ke aye afine ke I'm sure that she na me yo mpai am ka salimo bi o so mo ke ja cho fele de ngba je ki mo na wa menta mi ha nyemi no ni tetelate chencho baba o mother we say to me kan yo ma TV o do ntin make me she no nyen de bi ne where am shon she what change to say few no ko yi baby kaji what me yi pa ye ayu akekajo obutu ka gbe langba ka gbe adansura won ya efia e sake wo ya ni woke omowo sani ba ga tete fe e chante nye tete o sha fukati obutu ni ami nji obutu bekun wonya ho e komi ejeme ni danyo poten shi eyelumo ejeme anchole ibi epikwa man lenche eje shi chonwo ni egba osande e no to pote wa fe ejeme ebo a meana ni ekwe ame ni fi mom ni ejeme na ke lele ka ke ga ke obutu ye shi na moko ene chon ke lele shamoko ejen wani ka wo cheme am shwe dan shi ala me yin ba ye am cho akajo butu ke balangba ka gba dan shura wo nya wa kwa le sala gba fi onu wona ke no poten no wona ni ifi ona ken de ifi o eje mene tenu wo ni mo yo bi mene yo be inya meke incheme ni nyeko wo ye adafine no mimba nyefe nye de manye ni mi henye de manye le hu fane acho mi manye buba ni mina yo nako fio ni ya no ye akucho na mi akeshi wo ke won fe health screening wona akeshi nyumo ne ni BP jinoni e ya no wo be wo ke health screening neba bi ne ni wo ke ba wa akucho emi bi wo ke kwa me amegboji ami ke boni amegboji ami yo ke ha wo find no jino ni yo no wo yo bi ne lebi ne yo be ko ko aton je ti to mo ne no oche o sembe no che wona wa denche o ka bia kashi ani ewutu ani game yo ni ya bi yo ncho fine no you adon game ye ni ye obutu bi ene shi akeshi ni imba to ma ne fi ake game woye sumo waje wotwi ya mi baba o ewo be ni imba to bi ene be nke fon ye na akeshi ganyo fomo bi e mawa ma ye ame hewaleke ni kasemo ni fiu ke wo pe ni bi ami here ona keshi on a flyer ni out there wo gan fe ma chenji abiasuma tamte go to His Royal Majesty ke emergency chairman ko me fe ni kite moni ana nunu maneno kan cho ke me pi ma check ba fa na me pi e flyer se no cho ke ame fe amemba ni fe moni nji wo mini mi grandma feel yo ke ha mambiere yo incho you are there ko to be ni o chon owie wo fe wo che ni di abia azuma nke inni ne kenu chumo na ya fun ehie ni eshinkon ekemi akeshi eba momi ojogba lelen stationaries keni bi ko meni wo ba ajawo ye bi ene fe je wo che ede ni
it can support it can piano chimone ke dia wie ye gam ye it can piano no chimone ojogba eja ke shi cheni eye musunchon ni enu heke ha ebi dagbe egbele egbon ke ha ebi e woni ke fo ehin he wo mi ni epia insertion kon ni no chimo aya no you okay apart from hair screen when na feel ne many poten e kon yo fe mo yo bia mini ne ke hair screen ne ya no ne ke okwa wo se wo ke blodo ke tea ke fruits eja ke shi lebie that is the breakfast ni wo batik wo bia mini ya no be no jino ni iyo ni jingme ne jufo ne so far no wo keke wo ke no chimo fa echa no nye o yi sa o to me musa on na o la ke si be je ni akwe me pe keke she eklem ko baba ne e bas mo na no ko ni eye dan kai she meaning awo o yo ke ha mambie because of head screen ne ani meaning awareness pen o fe ye yo nche be before ni eneke nuchumo ne e ba jenhie wo fe announcement fio ye mami agbene magin acheme ekol mele ho wona woka me na sanigba ya am a traditional council so yemi ne wol keje ngene fe ya ameya mafi keje ngene fe ka ya shi Thursday ke ya fe amafi mi jino ni woyo ni wo fon wie mo ke ha ame ewo de noji awareness ni wo fi ke ha yo nye oyo juba ina le no kwakashi be mini game yo mamo ayo mo ko bi ene bra me fio echon mambie yo inche ye ne obutwe ina ile no kwakashi game hu ye bi ene ni wake obutuke game fe gbeme kome jiwo eya keshi wawo na okanle na ayikanle ye bi ene ameye akwele wagbajian ekome ye bi ene ewo ni mba na keshi o lajeku be mba inomi le wo mba jentwi mi akeshi sani mawani ma U33 jinonika ntwi no ni eya no ojogba yo be onye ewe sa ni nke abotemi en wona ole akeshi game ke obutubi e fe kome to mi nchen ke nye ke ochemen yi pa ye ameko keje obutu kagbelangba kagbe dan shura jomo fe abi okin han ke imagine fe because o fe ejigbeme kome she oba mi ko no ba sane ye o finance ba me how many years has this tell us a little bit about your organization Morash, right? Yes. No, come on, a little bit about it. Okay. You find Morash Jin Mokoni eye musunchon. Ojogba ke ha beke bi. Titro no ne poten e woni nko ne kenu chimone ke fon ntwi no. Ifa gbe fio ni ikase ni fio nchoni bi ami fio. Kenkwe woni wo oblaye oblahi ni bi ni amenchomomi ke ha inamusuncho ne nke wo isole momi ake Yehowa awonde fio je fio kwa ke jegbe na wonde san koni makwe mawa oblaye ke oblahi ke gbeke bi ni mba kenkai be ko ni ehu about ke in training a few to 15-17 years ago in latter bi okoshi ni nani gbeke manke gbeke baby efo manke wo fe wole akeke ji mokonfu onu ehi woni njepo mi segbeye ni woni nchame ni yo shi ami na ya kwa baby ahale mama ni akeleba ngme nchoko majame shishi eke ni ihana wole na wole nklete
community health ko ni yo jeme ni di manke mi no ewo amehani manke mi no ho be na me kwele wa police report ni kelete no mie NGO ko ye dan some last top ni kelete jeme ewo jeme no mie ma me dok no ho po ye no nka ye ntin ya report le ho ke ale no charge me since then and can hear about when NGOs ni chumo na me as a personal ni na fio ni nke wa me mba chu ne ke ni na san ke sheyiku ni mbang mehi ni ke 2021 ni san bako mba start ke je papasi number 1 ni akokla foi ke awusan ye jeme ni ajajai ni bi ye jeme san asatina we hie ngbe ke bi ye jeme ni mi kwa ame school ya ni men ko me gbe JSS na me kwa gbo ni duba acho na me ba bote senior high ni agbene men ko me le hun ba gbele salom that is Morash Unisex Salom nchon gbe ke bi ani ame twa fe mo ke ni bi le hun free imba graduate men san ne with this program na podenche men ko me ni ame wamie ni ji imbi ni say amena me ho amenye amenuchumo fio agbene then na me no imba face surgery ke ha men ko me ye Kolebu Teaching Hospital yeah be kan ko ke picture wa kan no kenye ko e bi ene ne ke e gba ni no mi e ile money ke na mahale it's inteja me na kan time member pay almost 15,000 cedis for the surgery name akebro for men ko me be ba channel ni ayina moko she drama na ngmene gbe ke e da na mami kele ewu mi as a Morash yeah ameye usu yes imba chuni bi nhiemi ni ihio ya akeshi insolemo akeshi mana support koni wanya woke gbelele ojogbo eja akeshi ihie mo ne ye here more ni kan here ni it has been my prayers akeshi nyumo agbelegbe ko ni me abamomi ko ninu chumo ne anyane aya here san je ye bi ene pe bet wa klowaji sen titru ni diga aklowa yeah wonye ke e bi nyumo ne haleshika no atanya nyumo lenche haleshuka ni miwa omoko ko le hu Morash egbele gbe ha koni kebon oye no close mo kewa eni fe mo ne koni okewa because baby ake jomo ye amomi fe himo but na mo ko oye ko eno ko gbanyo kewa eni tumo ne tumo ne bomoden koni owa na kan koni ni bia no enye ba osane gba no no na no wiwe ocho aklowa ikomani ote ke ekumani ofe ani your offices allo your office particularly ni eye ekumi allo ye ni ka ta oboye ni ba so no ofa no wi ado be inu chumo ekome ni ji Morash Unisex Boutique Tuba Runabout Morash Unisex Boutique Tuba Runabout and I have Morash Unisex Salon ye owutu breku ne agbene I print or mama jinke t-shirts ke nibi lehun agbene ingbele Morash Royal ne ni iho mama obawa brochure ke wo lumoye ne ahenibi ye obutu ne no be ene me fe dini bi ni oke ofio no ke pia ichumo no ochumo ne ele sake moni ko chwa kwa le sachi o on bi wo cheme ni o jena mbo tue ke amenu ko fi mo ke wonye wa mo mbo moden chi ele echunchumo akpa enye no nchumo jena no yo ne fe ani obi e ko me chumo ni ye mi ofane inu chumo ne ni inchuo I'm a single mother with 3 kids. Impie inchoame nike balake shi hotel wedding cake e balake shi hotel ni aso he as a for wedding any events inchon be for a makeup parties ke ne keni bi ne fe inchon ame
ni wo feel amechu ke bia ne imbi yo ko me kra ne a manager for the unisex salon ni a trainer me for free yeah Jenny mas market ke yemene ke amabon jamba boni asa nchen ya Africa ke mon pe won basa ne ku ni if fine sure mini nga wo yo ke ha me fe mo ni ko mo na yeti ne no cause ntumo no chu ejin ntumo wo denche ni nga wo yo ke ha ju 10 yo je fine you are doing ko nga wo ni yo fi o ke ha titiro oti kan ke titiro fi kan yetwi oti ojogba denche ina akeshi wogame wohia wa na denche ni ji wogame ke bale ye nutumomi makpa fa ya keshi inyeme ni atoabe ni ji wo manyeme ni ato wada agbe na jio agbe ko na jio makpa fa ni wo fe wo fi wo hemi haw ni wakawa wabi ni yo gamanti ami wokra wo na wiemu ke chosemu amenu chumoi kemo be nu chumo podenche I mean the little that you have bomo deni okepian bona fe ni ameji amehi ye hi ke ni bi subanji komami eja keshi ni in divorce ke imale ni in marriage it's almost 18 years and still I'm a single. I don't depend on any man and I don't care about anybody whatever you have or something no but I need to focus ewo makpa wo manyama afai ke wo chema afai koni wo wa wo biye ko blahia bi bona fe na mejia me here ye wo be na ke na ke wo be ne oba na ke me ne efo ekome oba na moko ebi ete de hie ke hiete eka bale na kai wo chose wo chon ame moni ba ha egbe ke wie mo ahale ni fio no yo ni oke wale ni nunku kafrache aka fele ni loko aka bule bulu wonye ena wole agashi da ya bie ka etwino wo mo amechosi ame ismo ake amato late ke gamo ke yotu late ono shishi ake late na jete ko boyo ni oto late pe ncho akeshi okemene efe nde antofio wonye menye lon ekumele hu yejeme meaning ngawo odo kan because na ke wonye meye country no wa but be perfect na ke ye ba je kwa la ke ye their week no yes they are weaker vessels yes bible you are their weaker vessels she be pila hu ka yo be no komi ehin no mo ye am meaning ngawo lo yo kan ha ehin le hu yo hane ngawo fio ni yo ke ha ehin eji akeshi hiye le hu be pie inhia ni yo bia ne iye oblahi ye jame nije mi den chen bi ji ami iye oblanu kwa chole Latif ke wo kwene ke gbe me enyo ni dumoje me ibi ji ameye inle he na meje inle amenye me ka meche me shin ameba na amenye tuma wabu ye shin aninke ba mo amemi ke ba mo amemi Latif ne ke 2 years ni mo Latif ni ke na kan time enye na le e mobo shi bia na dromo na Latif efe mokoni bia na le denche eshi etichi even this program all the chairs that you are using there from the packet of Latif the money e pay one of legit money e pay neba hela mi kani bimbi yo second born legit money e bakwela obata China no chimoke bahale me ke bahie mi fiu eya you invulenga ke obenu chumu
obeheni owo mini jino no to awe ko ye no chumo oda but obe no chumo ka agba ko bi yo na nkele wi ahu etomi wa denche tane ba chiehi keje yuwe lele ngmana na efe na kan e ka ba na shipom ni le denche kotoku mishkani e chuni ne kemma ni ji latife ni god machine ona ewo oblahi akeshi ya na keji obeno no jio ni obe nokoe ni pabo fai chi o he keje jolly hi no hano hi akwe onuchumo no bona fe koni bohue ke awie njibu keke onye owie eku ewo nga wo fi oni kwa hale na kai no mi nchonle locks fe mo ni bia na kenya basalo ne e washo ma itwe ni ise na mo ko ba fe relocking nke latifu beti ke o de mami ye ma na che na ka becho bia na manye na che Roma na latiba fe relocking na fe ni ba hishka ke won kotoku ewo nga wo fi oni kwa ha ba ke shikaji obe no yomi papa oblahi achi ko ni wo fe wo dwemaya wo nuchumo no bon kaji awie nu jibo be keke onye ni owie eto cha ne manye papa abla wo fe wonye etwashi ne etwashi be sanibi mo ko be don e akeskwen ye kon ko ma bilesh ne etwashi pe ne etwashi pe be ogbena ejeme je to mo nakani oh je no ko ton bo shi nton da ke mini na gbo yomo na be sho yo ke ha bo program yo what program je akeshi ke Yehowa ya agbele wo waye meni ame kamehe efonchi aka me ba fe buffet ni wo ba ye ni scroty agbene me ni drinks le hu ye bie ne no agbene le hu wo che le hu ni ji gamanche ni ji abiazuma ha wo stationaries ni kekibo gari le hu ye bie ne ni no fe no ba ya no pepepe ewo loji she wie mo ni ke ha wo ko ni no fe no ni anye ni aya no pepepe nye orado ni sole mo le hu wa denche agbene wo papa ni ji ni gonti my one and only sweetheart mi dale shi le hu wa denche in fact ehe mishkome aka ebi ni ehani ina ehemi she baba o ni kaji inkwe vision ke no ni mi hie ke woche niji abiazuma fe ye ekome ewo mi daleshi akeshi boni eshin kon ninu chumo aya no ewi adon wa denche ke ifatalo ke ho ke bi fe nye bo orado sibani te wa bo yimo ni wonye yuet ye kenya ke shikeje obutu kagbe adan shura ofen ekome jiwo an ke teme ye paye amikana ka solemo ba ko obotemi imo pi jino ni ewe ewo oblaye anga oblaye akan ka to la teten oblaye wa ka nye be ekwe ni ka agbanye na ni nye panye ni mkeshe ni she yake na agbaji ni ekeba nke ngamo ne eko ha is Royal Majesty King Takita Kochu abiasuma kan fenche ke han chumo akpa na chumo ake eko efon na kashi girl child education ne alo girl child country no ke ofeno ko ni concerning baby pe etatuye this market wa onda church ake pianse ni eko ya ha woche ni gonti ajo ke ha ne ke shimo ne ke shi wonye ke ani bi ne fe ne ba no ke ma chen ko me fe fitai e ma chen fe ni yo ko na no fe won bi amedo manje nu ha me manje jomo ajo ame ma chi benke woni mi yo ko mi ni fitai ni afio head screen ne me na fe ni e jawo tu ngbe ne poten ni afio head screen ne
Obake. Welcome. Thank you. So when I say Obake. Thank you. Okay. What's your name? Diana. So tell us a little bit. You be in Kenya Keshi. Kajo butu kagbe langba kagbe adashura. Ofin game kometo energy wo. Lele wonye egbeji manye na boba ni wona. Gbe mo na chon na boba ni wona. Okabi ake mi no na eje ni tumo shine e aje shi ye gaspongiano. Shi egete obutu. Sko digbe anye boyo moto ide na mabote ni biami. Eje ko mushishi ye gama ko wai ne ke gan ekume ya ke gama ta mi na je ne hi la tabe ko shi. Wo etuni sa e aga ne ke nyi kenya aka ni gan ko butu e chapa wo ete obutu ni ikene kene tumo na teje lon be na fe ni efefo shine ya ekometo shimo ne ba ya bigbe ye wo chede nji His Royal Majesty King Takita Gochu Ganfe che Abiasuma Bonio ya binu magbe teke fo yin akeshi nche no ni to ma fi ne no mo fi na yo le bi ne mi body mani nya pa bra o mene shone ejigbin ni wo che ni wonyi ani na le epiale kan bipi ani han le ni bi stationaries books akele wo gamanje nji King Takita Gochu ro eke achu na gashi school ya ke gbeke biye ni fi mo ke achu no esmo agashi ewa ene fana ba family ona achi ebenkele onye bo ban wona chi ebenkele chi eyan to shi mo ewole wale no ngmene brenke bo yo ne no ni ya no Morash Kids Empowerment children's welfare na afi nye was health screening ngmene raja wojin ke ni kasemo ni bi eha wo nyeme ni yo wotubrekum ni ko okwenfo ni kaje ona ke wo che eje me odugba ya to fo che eje me ke me eje odugba renje nya che gba fe gafen wo la che eje gamanye okunu pa eje me ni ene nunu nji abola fe ma cheke gafen atofo che eje me emanye ni ji gafen atofo je na o kan cho the fourth ke abola fe paramount queen lehun eje no melen ke boyo ne no ko sro atwe ya no obutu ni obutu ma cheme fe amu ke ame MP MC is veni yo akucho mfe baba pia ne kan chumo ne ntwa kelele gan ke obutu we takpanko imba wona na kan hu we ashon we obutu ma mi no akekaji otemanko no onye ni wanyi keke shas no otawo eko ni oko oncho awo no wachi ebenke ma fe ncho je ma yue shi man lenche ewe isane gba mi shi dana o babo to yo mo na yue to atwa ofon la yo mo ko alo ofon keje wo fe okusun ofon la ko la mo pepie wo ye amefon kan la nyami awonu enso la ke nyamala fane ina twihami kefe la mo ekume wo hami awonu enso ena aduma poto nyinu wote an wole ake jina kan ni ake ezima poto na ko jina kan ake ko ogbo lala mi we mo onake ene aye fanten jo twin jo le mi ni machana odugbo ashi oba abo wo che twi chena chole nei obodai tutu the fourth eton la lamne
ojugba ni kelo se agbla be ko mi achon wo no ni hani ka ko butu e o me ko meji wo no producer ko eje me fa na twa wo che lamone la ke ni egbra me chon e ha wo kuni wo nyeme wo che me ni yo ga mane mi e amebutu ake ke mi na me yale ke mi wo ya na kan ni lo kuni fe afefo awo abai o manje so ani so mawoni awoni inchu enu o manje ai awoni ebo manje ani etawe ani etawe ani esuma ani esuma sogwa ani esuma sakum tema so bi anwese ani esuma amoye sakum e ba mo ba ye watai amoye sakum e ba mo ba ye watai amoye okru pompe Ago be go for my pay. Yana mo irade na sakume tutu na mo irade yana mo seseso ya fetu ya diga ko. Yana irade. Eti oyimbo. Neti oyimbo na confront oyimbo na me won be yin oji ankwa no oyimbo ti o. Oyimbo. Eti oyimbo. O mesi ko se. Mi won hite majire kwa no ma se kwa mpa e. Oyimbo. Eti oyimbo. O mesi ko se. Ifie we breku nyina ni ti. E ka breku a wo ba kuro no ma wo ndu breku e. Wo du fie we mu a ansa we du breku. Nti jumedi a fie we edi aha na ye bra dedeyo. Aha na ye de ye dua ewuo. Aha na ye start akomase no. Ye start no wo. First ye mo ye aponfo ye aha ye fra no abroho ejamo. Ya start wa ha yewi a ya do ye wuo efuo yewi a yakodua yewi a yetu se yedua wu a ye nye dede wo krum ha ate se nya ye ma nkranfo no eye na amambre no a nkranfo eye no ne fa nyina efibreku ha ombe kope wa ha na semitini ya chese ja ye wo nkra no sina ye ni wa ha no sa na ye wo nkra but much bia link bia ewo bekum ni nkranten because ya metie inform for libation no omuka say efi bekum ekolama ekodu ada chese bese me hu connection bia ewo enten Yo breku ene nkran ya de ba ko medical me kasa me ka say nkranfo ye yemba sakum na wo na no no uko nkran sakum a nkra sakum no e no amun ne penini ho na yempenifo no omufi yempenifo ni fi ha ta mom koboa nkranfo entokwa ena omde sakum ne koye no mkosi wo ho sakum no ukoko salangba na de ni the same to sankrofo na yutu sakum no omso omo ba ko nti difference e wo mu no nkranfo ye yemba ye na ye kokum ma omo eje omo fa ho de ma omo. This very interesting you money ye mi sheke ngomo wa den chake won kase ne ko kanje shana ngene history no be petula ka history ngona wa ka ngene ocho benke nana died to the fourth nana mbato semeko so abisa adu mo afashe but me akabibi kakra afa Yo say ya fashion ne de ye di afashe no ye di no 1 month senti ye di ya fashe 1 month no ya fashe no ye di no ba ku miensa ye du ewu a ya fashe ni ya start ya fashe no ye wie ewu ni do a ye betra se na ya gbo akwan bo ye bebo kwan ye bo kwan ni wie a ya fashe ba akoso
ahemfo no bɛba bɛtena anim hɔ ne yɛ sika no pi ne yɛadwene ɔman no ho ɛyɛ afahyɛ afe na yɛbɛtena ase ne yɛatena ase ne yɛadwene awobia yɛafahyɛ no yɛfrɛ ne din di awobia sɛ yɛnyɛ dua deɛ a yɛbɛdi nti awobia festival nti afiansa yɛba bɛdi awobia no ɛkyena ne na de kyea na ya festival na start afi so yɛbɛdi sɛ sisi a wetiefo no ɛhwɛ me a wobɛhu sɛ m'ani abere adeɛ kɔkɔɔ biara na sɛ ba wo honam so pɛ na kyɛ sɛ w'ani abere memenhyɛ kɔkɔɔ mantade a bide bia mehyɛ medi nkoni mehyɛ white na ho sɛ kɔkɔɔ gu me kɔn mu pɛ otu hu sɛ mframa kɛseɛ bi abɔ breku breku yɛ ɔman hene ɛkɔ ekura kwagye koko sika aba baako yɛ no ɔmbae ɛno nti na adeɛ kɔkɔɔ gu yɛ kɔn no nti ɛno so nkyerɛ sɛ ɔman hene kwagye ne koko sika no aba no mbae a nia mpanimfoɔ no bɛkyekyere to hɔ no yɛnyɛ yɛbɛyɛ yɛbɛdi akomase no yɛbɛdi ne fɛfɛɛfɛ yɛahoma yɛantare a yɛbɛhyɛ kɔkɔɔ yɛbɛhyɛ tuntum nyame yɛ adom a friday ɛkyena thursday na yɛbɛpagya yɛ nkonya esisi hɔ ya start yɛafahyɛ friday 7 o'clock anadwe ahemfo ne adeɛ nyinaa bɛba yɛbɛyɛ candle night na yɛde akae yɛ ɔman hene sɛnea yɛbɛfrɛ no akyi a obɛfie koraa no aba ntɛm nti yɛakoma sɛ ne yɛbɛdi yɛgu so a yɛbɛdi paa bɛda mo ase for my trust, like I say, accept our sincere condolence for losing mine, you know. Send me cause wakasa. You might be brave, serious, advice being a woman, or more multi woman, fashion advice being a woman. yo me da sɛ we bi sɛ question no kakra me wɔka ɛkyerɛ me ɔmanfoɔ ne sɛ afahyɛ na yɛba bɛdi no ɛwɔ sɛ ɛyɛ afahyɛ ɛyɛ nigyadeɛ bɛyɛ san wɔ awerɛhoɔ mu nti obiara so hwɛ ne ho yie afahyɛ so biara so a nipa bɔnefoɔ deɛ ɔmo ho hyɛ mu nti ne di kan no aban ne yɛsɛ ne sɛ ɔbɛhwɛ ne polisifoɔ no ɔmo abɛbɔ yɛn ho ban ama yɛdi afie no yɛha deɛ yɛdi afie a basabasayɔ ɛnnim ɛkyɛ sɛ yɛn nananom a ɔmo wɔ ha no ɔmo yɛ din afi bɛso a yɛhyɛ da yi ɔmo mpaeɛ papa sɛ yɛndi afahyɛ ɔmo ka kyerɛ sɛ afi wei kwan so nyɛ mame ndi ne yɛate yɛn ho ase sɛ yɛndi ba afi sɛ ɔmo sɛ yɛndi di a basabasayɔ ɔnyɛ accident bi a yɛnte sɛ nimpa ni nsɛm sɛ obi aba abreku afahyɛ ɛma ɔkɔ fie ɛma wɔkɔhyia akɔnhyia da ebi si obreku da nti saa na yɛbɛsrɛ etiefo no sɛ sɛnea ɔmo yɛ na afi biara no saa na obiara so ba ɔhwɛ ne ho so yie na esan anto obiara na obiara medi ne magye n'ani na ɔmfa n'ani ngye nsan nkɔ fie obiara so a onni sika no yɛsrɛ nananom sɛ ɔmboa saa nipa no na ɔnyɛ sika no ntumi mba afahyɛ no yɛda mo ase na esu edawase ani nkɔmɔ wei a ɔne yɛdi no ankwankwankwa ade bi wɔ hɔ na sɛ bɔ pɛsɛ ɔmfa to agya so yo mesrɛ me mma nkranfoɔ no sɛ afei so ɔmmɛboae ne yɛdi kan meda gama nkyɛase aha ne breku ne nkran ɛyɛ adeɛ baako ɛyɛ a ɛda baako ɔnte n'ani ɛmfa nhwɛ breku nɔmbra nsrɛhwɛ akɔ amanfoɔ kurom bebree ba ne papa mu kurom deɛ ntu ne nan si ha nti program wei a yɛbɛyɛ no na info ne nim sɛ ɔbɛba nti ɔno so nti n'ani no mfa nsi ha na yɛso nkra baako a mɛde ma no yɛso me so wulɔ mo na me wa ha no so me hia ne mmoa sɛ ɔmbra mɛ support yɛ yɛwulɔ mɔfo a yɛwa ha no yɛni ka nti grama nkyɛ me hyɛ ne sɛ ne papa sɛ ɔntɔ ka ama no na heya breku heya na ɔmbɛsua pepere na ɔmo yɛ wɔ nkran no brekufo ne yɛkyerɛ ɔmo nti ɔntwa n'ani na ɔmfa nhwɛ breku na me so nkra kakra mre bɛma gama nkyɛ no sɛnea ɔkɔ aprɔ no yɛn nyinaa ɛyɛ yɛde mpaebɔ ɛne ɔdɔ ɛtaa n'akyi ebi obedu biara so enumnyam a ɔwɔ no ebepie ebi obedu a enumnyam ni hɔ no yɛde biara yɛsrɛ mpaebɔ sɛ ebi obedu biara no enumnyam ne ɔdɔ
eni sika MP ho ema no nti yeso ye de mpa ibota ne chi enye se onye ye hene oye hene oka ye ho once oye nkreni na yeso ye breku ne de ye nyina ye ade ba ko nti eye ono to mra insrahwe no ombre bi wa ha na omesra me na memfa me haw ento ono anenim pesra medamase si ya dawasi pa na se obaye no kwagie ma TV o kwajo tingwe kamishe omoda we se no mwenye yo mo ntina mwene ino ye shawulu actually sakum ko kete game be sakumo o chegla nbia mi yo be gani nganya kashi ka jobutu ka gbe langba ka gba danshura o cheke foto danshura shi e chona ke majine fe chwa ke lele leni ka ka boni o menu shishi a biasuma cheke fe no we o de bi ne ojo won kwa jo no kwa hwe no o shi yo mo ni o che ewie yo mo emi ko wa de nche nbeke bi o ke na ofosa no ni ya sanjini abiye no ke fo manja no ha onye megame fe na menu lele mun ka ache na asole yo abio jomu ne ejo ka jo butu ka gbe adasura no won twan ka me chakpa ko lele e jale mi fito hawo na binimi ya la ha e ka sakumo ni wo che ta na e bi ene encho ejeme nji ye obutuwe ni gba mi pi ke te ke ba shinu e 101 echenchon oke na ka ni bi ba jipo ha nyenye na si ya ke fo shinu mo ko ne we ne go na wa pe ja ke si e ke mene gbine ne afi de ba ne ni aja wo che kin takita ko churu e ha ni bi ke ha wonye manye bo ba no wona kenklen ni eja ha butu mambi aka butu fita ga here alo ke ga chakpa ne jaha me ne ke jo ame ni wo che emusu chon le ye beke bi ye ke hia he esmo ake ame ya school ju ban wo ibi ne fe ne ke chiwo ise ame mele ne ba chibeni ame ya wo che ya maji kuma no akrowa kuma no ne ya ame ni fe mo ke ni bi e ame nu ake e ba nene no ame gba fi ame helele atu ame ne ba shi do ko ni ngona peje game leje minta wo che e aga wo che ni minta ole personally ke na le ko ri ge san ya gbe yin mi minta wa mu akeko yo lo yo pe o nei oboda to the first the fourth nei oboda to alona na oboda to the fourth ege eme ko che ba iba chebe kile ni na le akashi nche mimi nya wa mo ko meni owa majimpia no bie o cheshian ne bie obutuwe jeme aje ni gan aje gan be meni anota mi efe obutu bie amafita gan na no na kita jine efe no ni bie ko na shishi no mene obade ni bie ko na shishi no mene wo cheme ko tla na ka jine to le ke wo no wo eteke wa keshi wo che nji gamanche o ke gamme ke obutu bie wa shina moko no nyemeji wo ka o ganju bue lele mo ka temi pie o na keshi we ko she mami aywe ga ni aywe obutu ye mo ke ni bi fe no ncho keshi lele gamme ko obutu e chakpa ko wote ni ngona pa beni e mo na ke e o chess mo wa e ge lele papa ni e ke nya ko fu e fiu e bi na gbe ne jani bi e ko me e ne kwa she no eje o no numo nti shi mi ngabo fe no jomo jurajo bo ko ni ne ke jomo ni o ke ha majiko ko me e ko ashobutu bi ano o ya ka me fu amenche bo aka oba shabai ba wa tu lele gan fe che jibo lele kemi cheche mi ha wache ni arote otinto ni ji simple fm mancheke mankalo African State ni aina nunu ni ji abola fm permanent king ke kan fa atofoni atofoche sorry che
manye now catch the fort nji abola fe manche man me na nto wa nche because me na inye ko people afine no ba kuma ta kuma ye me na nto fi o now catch the fort abola fe manye ke kan fa to fonye ni gonti ajo le wo tabe me ne ka je le nkwen onye tabe ya ga fa no na no ko we so ne le edomo na ke dole ke jomo na ke jole no no tashi ma shiti be no ngene gbene jomo ko ya hale wacha o sane no simon o chile ni we as part of gan omo yeliye emashi o ka o machine so nyeme ko na cha me o emashi ke o machine bi na collaboration ko ni at the network few ko for na agba nke ka na mni ashimosh na fe ke ya ke mba twa mo abekona nke ka mo da we say no mi wonyi August na fe ke ya won yo mo ba yo mo nke mjede ke English kamashi fe na poto aswa oya osu oya teshi oya tema ke ekuku me fe ka gbe ada no wo ke majibi bi eni ose ameke amba aswa alo amba poto aswa beka she ne wote network e phone akpa no producer ke ejeme anu wokwe be network etila ha Go.
kwabi aka mini inyi popa lo mi egbegbele lo se joje na jo ekume no ko njo mi ka se ya keka jo ele nyime obrayin ko bra bi ne ba jo ni gba o keje aka ya network agbole pa mi fi o keke ona jo na jo na bo nchomo njo nle jo eniji nle bi na chole aka wo ino jo supewu ko jo one side ona anklo machine ken ka won jo na ken jo jine she ne anyina ke practice ken bo jo no she yo ho wa mi sane ko ne na ko gbe no ye fe ko she fe e fita mi she fe fita o mo e se chi mo no e machine bi ameke ho ni ba ne e kamina kanu ko ame gbelemi ni majiya cheme ekotumo ni goti ajo la tebe koshi manche
ke ya buso kan manche ke abere ho numokla okitikla na ulomo leun anfa me jeme oni ba ne ni ambawo yute nga fiu ka choni bi kumani eja ke nesa ho ne the club corner zongo jashin club corner jeme no kambe corner kan no ke ya kaya wanye njena kenya kashi mene jibe ni ni bi baya no ye the background say yo obutuwe ina atwi macho ni bi fiu ni ya no chanke wocheme nyegbeni amashije mata na mba afefe ni bi wo na atwi macho ni bi ni ya no jengbeni chanke la ke gan eto obutu na chanke obutu ke gan e chakpa kolele shinya we awo hin ke nokomekun ni mba ka obutu suni ami obutu suni ami aseme mani o jeme producer fana ke infoni afono awo ko ni wo kwe bi ni oba ala ha gamanche ye gamanche gampe obutu bi ge amenta ole obi pe so anye o gbe yan lewo na ajoga fi ne no obutu wo yo ni onani beke bi no ameson amefia me ni bi wonye ni jibo ban wona la asa yi han le o manye o ban wona kenkren le asa yi han le adrodro hin ale jake beke be fe na mi she ake so beke bi asando jugba obutu enu nkenye jema woyo afefe ni bi jini so ake e fa nkemba wo obutu ife mo ekone echenchon oke pi ba hwe hyan nye kwe e fo na akpa live from obutu oh gan ke butu echakwa ko lele mene ni bi ya no ejeme echonchon e kwa ya be o mashi tv no e kwa ya be ye facebook o mashi tv e kwa ya be ye o mashi media_official ya tiktok e kwa ya be ye youtube no fani ya no ejeme wa ganye to ngbe ke mi she mashele ke ba o modari say me forget mo okofo wo ejeme mene be ye be ni mene be ni ba shafu ke ya osuni ami osu to min je shinkenye osu ameyi amomo wo mu so ani ba ne aba fi athletics nji yeye aji ani fe mo o ka bia ka o be gan fe ne combo yes ga fi ole yeye na ayomo wo asha apepele so osu amesha apepele ka gbena eke ayi omo yeye wo oni so ani ba ne e kan mi na kan no shimo asile mani yo na ka kutu emi ekwe phone no akashi da bi e kinka we kutu emi ke da gbe bi ke bi na ke ayi omo ayi yeye me pini amaye haji ya mehia sheko na ka bia mi ni bia me egwa ha me alokule be na kan ni bi na ba fi na kan ni no esmo na cha me se ke na kan ni bi olusa ka phone na me ni man bia na honorable any fi o ha me jelle ke wowajin ke enoska ke dajin ke ni bi
na me hu anke bo me modern oh na me ka chi afile ise me na afile ya le me bo modern ka shi ka shana kan be mi if you na kan ni fe mo fefel de ke ha me o mena gbina nke bo yo ne e ba jana kan ni e ha osuma bi ambas make amefi na kan kusun shekule amede ya chin fi o ba fe ke wa me mene o ma tv wa je no ho anye nyina e ke so a yeye wo kanya je me ba na ni ba no oh osu alata hia bi e amu ambaya man probi na ma shani e je me so chile ashintebite bemi na osubi je mo shinji nse jufo kinka obi e amu ameti aka bile no ma sha imeji hen abomi na che menyi na me na ba sha e shin a bile oje to nyenye na lele un fefel shinge ho ne ala tabi baya ni chala tane yani ke yani njometi no ya manye no manye na aklefa foi kona le wana kelele pena ke wule isale inche ni awule ifeni mi body manye one wana shira mo ekun ni wo nyan wako a ifoni ni chon wo che mini jani ha alo ni kadin chon ke jani ha osu mambi kaji ise yeye be na prisa ke picture fe de fana ke fona mambi na mena fiake efe ko ready no be ba wa hin maka messages few ni wana ye o Facebook no meni ko yo be Facebook amemme ikra pi jino ni amemma shi nya maka ne fe aka o be fe be yo wanyaminu Kwame Akoto eke who is this lady with such thoughtful focus wanyaminu Kwame Akoto actually na boba nu wona le ba nu wona eke fonshi akashi e ba chun mai ni chumo je gape shikeya ifianes isakeya ke ni banye ya no jinini ifio nebine etena bie ko ake gamanye wokunu pa ncho ake namoni shana yo gamanye ye shaje ekume na yo alo shana gamanye ya wokunu pa le hu eye fofode ni wona no Message say go me in le makane na ha okwe before na ma ke nephew she it's all well eke you mo pa iso me ke ha wo aka shi wa me shi wo kon ya ni no fi oyi naka shi wo kon no fi oyi abote mi no wokwe no ni ya no ye ewutu em 27th to on the 4th of August I will be a festival. Nji ewutu biye ameke amefia festival nchake agency ke 27 ke ba amefia festival no nini wanyi yo na boba wona agency ke fio enwu amena ware nche ake lele hu wo che ni bi ni ke ba ha obutu mambi ake wonye meje ame ndo mene wonane beke tashi fefeo ibi na kwa akwa draw ma kwa dwele ame jime no na ake nano nibi ole na kibo gari ke nibi kuma jime no boy to mini nke nye ke nje bi ne ma bone kuma shi jime ake kibo gari nsumo wa adenje oni bi pi jino ni wo check draw beke bi ne ni feo na akpa ana cha ni feo ne ke ana cha ni feo ne ke no wo che wo ke oyiwa don eno na yo wa o mi obo o le obon ni o na fi ne ke ni o fi ne ke
Shimomi kai bolu la keshi nei boda to do the fourth ege come on the share jeme obo de ke be ko ehia mi fi o ale o sile we che jibo sile onu mi gbe na no ko gbe na ko yin le ni no ba sma ke le we ke fon hin o kaji o she man o pe no ko odomo drum e jeme le sma ke chi be ke bokuni igba na sana igba ya ke lo che jibo yo ibe yan ne liakashi match tv o ja tun me kamishe no what I will say number 1 no for ya go ena ya jime we ya ni we o tap up me rice sauce kuni ojo ma be tun me kamishe ni fe mo ne me peji mi ni piawo kini fe mo ne base pharmacy oche wo ngabo fe no yo onyame no nitek the incoming vice chairman Kenya Abdulkumasat Felix ni Ayankra le hu egbomoden ka wamo Kenya oni fi money agbene chef solo le keke ba fried rice ke moko ke flying rice champion Kenya ni jikumiro ta wo fe yejeme ko o she abodwe yejeme o she man probi post office yejeme kolebu yejeme Jamestown bisha kra la hu yejembe agbene wonye the grey food service o kan shi water we say mi le kenyi ni fa ko water wo ka jo mo ka gbe wo nu e fe ko mo da ni ko yan ken pape mi ya jin la ke male o mo ko so nyi mo se mo na mi ya nke nyi yo smart me ne nke len ya je me wa floor le ke small swallows no mo ne ba na no ko fan we ya je me the grey food service o kan shi water we say ya je me e kun ya ha ne che inbox producer ko be into the doc le an fa na fe fine ke abi watch ni ko ti ajo nye machine because le wo me wa tabi enene ke je le nko square nye ko nye na wo ko abi minga ko lo fe ni ko yibi e machine bi ene na o ma do kolego no manye na ko yibi e ora don ake ko na fofo ye US Minnesota mi le mo ko ye bie ye o machine no mo fia mo ni ko ye bie mi danye fenshi won bie ko ni wasa wa pe ko ni ora don